พี่รองผู้รับเป็นคนนั้นปุ่นทดจมาตุ้มบัง Oi, ham thung rồi nè. Giang thế em ngào thô mi ra mà. Em là ngào thô. Come on, let's go thô mi. Không ham thung rồi. Hả? พี่รองจะน่าจะถูกกี่วันผู้รับเป็นคนจมาตุ้มน่าจะถูก You want your permission to thung ini na? Hả? Do not come. Do not come. ठीक है जाओ Go back. Go back. हम लोग चला जाओ आप लोग चला जाओ Oi. Da. what is the purpose of the planting Go back. जाओ घर में जाओ else and then plant for the अरे घर में जाओ ना this is not the area of yours then Go back. Hey. Go. from घर में जाओ from घर में जाओ बात करेगा घर में जाओ DC office घर में जाओ बात करेगा I don't have the order there घर में जाओ काम करो जाओ बात करेगा yeah from here right now he's not here at police today he's going for fishing उन लोग को जाने के लिए बोलो उनको नहीं आने के लिए बोलो उनको जाने के लिए बोलो उनको जाने के लिए बोलो आपका कुछ नहीं करेंगे हम बात करेंगे ना जाओ मत आओ झगड़ा होना नहीं चाहिए जाओ หลายแกนอนนี่ตัวกิพูดปนตังถึงปีแล้วน้อยตัวหลายกี่แกแม่นังเกริงเดียวกันเอ็ดแล้ว Frangsi nang itum rangkia bitung atom han kardom nang pajolo kardom lapen karbi solang do rab do ana phans tame kachi song kardom pajolo kardom bini nilitum kewang lake nahok takali lake itum karbi yang long arlo dak tapada rong pen tebok het tapad area pen tebok heradim Meghalaya pen tak itum Assam government upon forest department upon hang notification of pen forest department pen dak itum karbi yang long area long sialang itum plantation akam nang iklan Demarcation 1951 Gov of India survey pen lelang dam plote non plantation adim pen hat demarcation an ke kahelo kilometer sirai beng suselang lapen alang litum department akam sa department amuni ta ino dave public pen sigewa lapen itum dak ing samjin pen toidon lo non itum dak ahoy do KCR ada tum stami dak na sitong dolo lapen forest department atum stami dolo lapen ahoy long ke do cherok to karada tum stami dolo lapen Sucheng Amreng Border Development Chairman atum sami dolo lapen Raikom Saikhi atum sami dak adimak longan pale don pen lamsam pen tois tami arjuje yong senang litum lang tami misoson misirason latum lampen ko ano ne tum kithans tami alang litum arjuje lasi non apor ke nitum along kupi selang litum kiwinang ko kiavare nang ite tum ahile ta gawe non Raikom Saikhi tum nang cerap dulu manal tum lo Raikom Saikhi tum litum alongan nang dodon lo stalang litum talam sam pen si toilo lapen laso putha ka bang nili Meghalaya government of funds tame lapen Meghalaya forest departments tame so dak pen rem lo lason aron ave information ave notification ave pen dak ke claim ke nilitum ahoy arar cases tum same nilitum kroidon thek the lapen chedon don thek the kon sene to हम बचिन lo